ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. Hadisler okumuzun devam ederiz. Haminde 1038. hadis. An İbn Abbas. İbn Abbas radıyallahu anhuma, Allah onların ikisinden de, onun hadisinden de, özünden de razı olsun, aytdı. Enne Resulullah bir vaqt Allah'ın elçisi sallallahu aleyhi ve sellem aytgan. El halalu beyin vel haramu beyin. Halal bulgan narsa bilgili, şulay haram bulgan narsa da bilgili. Ve beyne zalika şubuhat. Haminde haram bilen halal arasında şubuhatlı, yani şikli narsalar var, şikli ameller var. Femen evqa'a bihinne, ham kimde kim şuşu şikli şubuha amellerge legayken fehuve qaminun en ye'seme, fehuve qaminun en ye'seme, ham kimde kim şuşu şikli şubuhalı ameller işli başlayken onun günahka, indi günahlı bulgan ameller işlevine, günahka ilaguna bik zor ihtimal. وَمَنْ اِجْتَنَبَيْهُنَّ, hem kimde kim şu şikli amellerden saklanayken فَهُوَ اَوْفَرُ لِد۪ينِهِ, bu onun dini için korkunçsızrak, eminrek. كَمُرْتِغِ ile cenbi hima, haminde şu nişik demediğimde şüphalı, şikli amellerini işlevşi kişi tıyılgan jir kırıyında kötü kütken kişiye teyin. Kötü kütken kişiye teyin. Ev şaka yaka fiha, hem onun şu kötüğünün birer hayvanı, birer türlegi şu tıyılgan jirge laguna ihtimal big zor. Big zor. Likulli malikin hima, hem şuna Peygamber zaman dedi, her bir padişahın tıyılgan orunu, saklangan, tıyılgan, anlatılan orunu var. Ve himallahil haram, hem Allah'ın saklangan nersesi, saklangan orunu ol da olsa nerse? Haram. Haram. Ol da olsa haram. Tayyip. Bu hadiste Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem etti. Halal bilgili hem haram bilgili dedi. Tayyip. Halal hem haram koyan bilgili. Koyan bilgili. Ha? Kur'an hem sünnetten. Yani Allah subhanahu teala özünün kitabında, büyük Rabbimiz özünün kitabında, yani Peygamberimizin sünnetinde, Peygamberimiz arkalı bizge özünün bendelerine nerse ol haram, nerse ol halal, nerse ol tıyılgan neyberler, bunların barısında bizge aytdı. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şulayık bir hadiste aytdı. Min dedi sizge dedi Allah'a barlık yakınayta turgan nerselerini haber ettim dedi. Şulayık Allah'tan yıragayta turgan nerselerini bar nerslerinde haber ettim dedi. Haber ettim dedi. Nerse o şübaha şikli ameller. Şübaha şikli ameller. Yani bu amellerinin halal mi haram mı ikeni Kur'an'da hem sünnette anlatması kilmegen. Bu amellerin Kur'an'da, sünnette de haram mı halal mı iken anlatması kilmen. Lakin büyük alimlerimiz bizge bu neslerini anlatıp öteler. Büyük alimlerimiz şu şekli neslerini bizge anlatıp ko'rsatib öteler. Şuna göre eğer de alimler ayteler iken bu nerseni işlemesen hayırlırak bula deyip. Demek bu nerseni işlemek gerek değil. Bu narsa, hatta bu ayber sina bu narsada bir nini naşarlık yok şekilde tıyılsa dağın. Çünkü Allah subhanahu teala ayta Kur'an'da şınlıkta Allah'tan en korkan kimlerdi? Galimler. Allah'tan en köp korkuşu galimler, hem Allah turunda en köp bilüşü galimler. G'ilim iyeleri şuna göre hatta Kur'an'da, sünnette nindidir narsanın, nindidir amelinin halal mi haram mı ekanini anlatmak kilmese degen. Eğer de galimler aytayken bu narsani işlemesen hayırlırak. Bu vakitte bu sözünü söylemesen hayırlırak. Bu vakitte bunday ishni ishlamasa xayrlar deb aytarkan, demak bu ishda narsa tiyilroq kerak.
шикле. Mesela birinchi masala. Ikkinchi masala, шулай галимнәребез әйтә, синең күңелеңә, мәсәлән, син бу нәрсәне эшләргә теләмисең. Ниндидер гамәл, син аны хәләлме, хараммы икәнен белмисең, ләкин син күңелең тыныч түгел. Бу гамәлне эшлисең килми, ниндидер синең шигең бар. Бу гамәлнең бәлки харамдыр дип уйлыйсың. Шуңа күрә мондый гамәлне нәрсә? Эшләмәүең хәерлерәк. Эшләмәүең хәерлерәк. Чөнки шикле, шөбһәле гамәлләрне эшләүче кеше, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям мисал китерде. Күз алдына китерсезме, авылда торган кеше белә, көтү көткәндә, мәсәлән, игенгә кертергә ярамый. Мәсәлән, арыш үсә, бодай үсә, арпа үсә, игеннәргә хайваннарны кертергә ярамый. Аның өчен штраф бирәләр. Я инде аны ашаса хайванның эше күмелергә мөмкин. Һәм шунда көтүче, акыллы, тәҗрибәле көтүче мондый җирдән көтүен ераграк алып китә. Чөнки ул аңа якынга китерсә, аның барбер 1ме, 2ме хайваны шунда керәчәк. 1ме, 2ме хайваны шунда керәчәк. Һәм инде шуңа күрә шулай шикле гамәлләрне эшләүче кеше дәгән озакламый ул даган харам гамәл эшләячәк. Озакламый ул даган харам гамәл эшләячәк. Һәм шуңа күрә Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям хадисның ахырында әйтте, һәрбер патшаның тыелган урыны, саклый торган урыны бар диде. Һәм Аллаһның саклый торган урыны ул нәрсә? Ул да булса харам. Тайып. Аллаһу алем, дәвам итәбез.